Ya, 1, 3, 2, 1. Pojella mana peronalan, opa mana nama peronalan, meneselin, bolehlah. Yo, tadi lepas sampai, dari itu dulu. Pelannya. Anton ni demo. Nenek kita. Mbak Mira. Tidak mana? Pertama mai. Dua mo. Lalu ini namanya kira sulit lalu kira apa yang latang menanas tengah. Dah aku pernah si buku lalu kian. Sekali tu untuk mengalana. Ini kita pertama mai dua budaya. Pengintan Mbasiami. Oh, anak kita mau pukade na kita mau undin na. Oh iya tong mo. Sa atin ng kota to jadi. Opa. Halo. Kenapa tidak ada di Dia buah mami. Si Pira berulang. Si 15. 15 somor ya? Turun harga berulang. Turun Turun harga. le, 17 tahun lalu le. Turun harga. Turun harga. Bagi yang pekamite dong jangan kasih mahal-mahal berulangannya. Iya le. Sudah murah. Baik kan mereka. Turun lagi 2000. Turun lagi Baik jalan tengah. 17 jadi 15. Si Pira duku 1 kilo. Oh, daging. Sisa 45. Indan dalam itu. 5. Ini Andi. Dah dua ni itu. Bisa pada alai madomi. Dia madomi majama. Iya, daging katanya 45.000 1 kilo. Siapa tahu ada Dah itu dalam mau lusu mai. Kota aku kalau Malaysia ulah. bikin acara apa kawin ke di Makassar apakah daging 45.000. Nah, menurut tu padang lasu. Ada lagi ada ke padang lasu. Kota Toro. Kalau toro padang lasu. Toro pada Oke di mengopo lah toro padang lasu. Dendeng, nomor sulit dendeng online kali. Ya. Pira terong lama tu deh. Pira terong lama teh. 18 lama teh. Banjir Roma duku teh guys. Bawa mikir. Kalau di kilo. Iya, bawa mikir karung lo, mikir dari karung dulu teh kila. Oh iya, buat dendeng nanti jual. Baik apa? Nanti kita dendeng. Betul. Iya. Dia mau narik omai. Jual online, Shopee. Iya. Jadi kita harus gencar ini mencari daging ini. Urusanmu betul. Di Jawa Oh. banyak orang. Harus membantu ini supaya dapat daging toh. Betul. Iya. Harus rajin membantu supaya kita dapat daging banyak. Kita bisa dendeng, kita kirimkan ke perantau. Supaya lancar kirimannya perantau dari sana. Harus dijamin-jamin dendeng.
Ya guys. Hindi lento. Salamat marami lako kita Solanasan. Pinupa ang narunong ki mga mansua lan kinyagang ang nasemo aloya te. Matano pa to. Saya lako si Taruna narunong nasing ipong mansua. Apa mo la majama-jama miki apa dolo di rumah itu ta palaku patunduran ni mo mansua na pasabayan ki ke penatua atau pengantar dari Leon na terapa anit sa Mareko budawan ke pasabayan ki Mareko ke kali. Ya, saya persilakan kepada Bapak pengantar dari stasi Gereja Katolik Stasiun untuk mengantar kita di dalam doa di pagi hari yang indah ini. Kami silakan. Iya. Ako pekendoran pekamberan nanti tengah-tengah na tondok lako kita minta musulanasang keluarga tumarapu nanti inan nete nanti terampaka batu nanti komponan tapi lako kita minta musulanasang tumarin rampo lampapayan Pak Kaboro sia Pak Tunduan kasih tulungan nanti terampak kamasusan mudah temanya apa tuh lata pusara lata karang nanti atu totemo apa dulu yung ito tatantawa meluduang alangan buang tatumang pata kumuha buang matua ambil mamasa siya Luka Boro la tontobang untuk bagi siya bagi kamubukuan kamatotoran datang pagi lantai atu totemo tapaki tene katuanta umpapayan Pak Kamasi siya Pak Tunduan lah katanya minggu tu maharapu lantai terampak kamasusan dua sampah dua temai maru papatuan tula dipatapai wasi Mataram dari Patei nata yang itu materi meminta na bala Asia kesangganan ana sudut merote sarata pusara lante aloyate ya moto mari kita masambayang lasana na ambe na anak na pinamasalo. Amin. Buang matua ambek mamase sia Liu Kaboro lan kadatuan surga kipuli sia kipangke ekonomi setonton kani rampo bagi olo maladi mima akur sumanga tubelan na mamase sia Pak Kaboro ami tunangaton tobang ami papayan lan mintu agan katuanki landa salaka melambi itatemo lipasipulong kan solanasang kami mintu tomi tumadoren nante inan nate Lau papayan tanda maliki umpapayan paatunduan
kasih pakaborosan lakote mintu to marapu lantainan tunaluan inde kamasusan belan na inde indo os masola duai dor kasarambon sola Anastasia bangun tumi kabi ampang mulai may alalaki masola nasan kurusumanga kasipulungan kisola nasang lante attu to temo tundikan ni mibengkan ni kamubukuan siya kamototoran laabi palante atto totemo temay patuan maarupatelong siya bay tula dipake lante tanga-tanga kamasusan laumpatu patunna lagu marupa-rupa patuan tula di papatite patuan niate dinno pa opuang nalantisara katongkonan kisolanasang lamen inan melo inde sara siya upo lako pendonan na tusara akipanata alante allo yate situru kabiasan siya ada alante tanga-tanga na tondo kurusumanga ato maarapo anak ampo tontobang ni pasak kila lumintu agan katuan na anna pake tudio na katuan na siya pasak kimi yato lante tanga-tanga na tondo ko siulangan na indo tumikabi ang pangalamay lalaki solanasan pasakit may taumi tula mengkarang temi torro tomatuangki to para to parengi to maaparenta sabintu taumi tumang tulan nala katanan lante allo yate toyangan ni dia memintu na bala dinno pa na maaring di karang tepeng karangan nete situru lalan pa proyan ni na pumalaabi isangami siya ipumo pa isolanasang laabi pa nako minto to maarapu lang tinginan huwag to tumampagi do suruga tontong kaming pasakit ito maarapu laabi pa lang to diyo na rencana allo masiyang tulad na yung palumpun ni batang arabu na hindi tumatuang ki masola duay dinno pa na maadin dadi ipogawi solanasang anaupun desara atu kitingayo lantingan yate ana pumalabi isangami ipogaw pa isolanasang laabi pa kasalamarang na hindi indo ki masola duay mintu taon mi opuang tumarencana na rampo palantainan yate rampong papayang patunduan tundui jatutun nalalan angkin napada-pada rampo lantainan ki papayan nito dio na paakamase siya patunduan lako tumarapo pasake te patuan maarupatedong siya bay tula di pake lante allo yate dinno pa na mimpatula ko patunna na hindi to na pumalaabi isangani siya ki pumaupo isolanasang paada ito sa labudan ki mitarima kanite mas sambayang lasangan na pun ki pong Yesu tutuo siya maaparenta si solakan na penamasarlo tetemo siya tontong sa lakona. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya. Kurang semangat. Jadi kung Pak. sino pa? Di sini, di kanto speaker. Kurang semangat Pak pengantar. Tu mangka pun bawa kilan kepersembayangan. Seterusnya acara kami serahkan kepada pemerintah atau kepada pemangku adat untuk kegiatan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Yo. Dem para kato pilok so mararang mo ito pa ndaran toy. Nang amelong ya ke di pala koy ala chonto yo pa pala koy nasang yo opa. Opa. Na maleso di tiro daw. Yo. Bay na panjela. Harus kan nanas ang dite. Upa nasa tuh Kita pero salah si din Belong kayo na pungan. yun. Misa. Luar biasa rezekinya. Anak cucunya Opa. Yang boker-boker yang Matubay. mantap. Baik. Yete may lante nangkan na mo dito ilante. May misa nilalan. Jamam miki nari kande daw ki tangga di aki. Orang di mana ini? Oh. Ini di masih di Dawan. Tondok Kiring. Ini hari ini adalah hari pemotongan kerbau kuda, rusa, babi akan dipotong ya. Kudanya di sana ya. Oh. Kudanya ada di sana. Dipotong juga hari ini. Ada kuda putih. Yo, gan na mate na lang te bay. Misa nila palantang atu mate na. Yate yo karingan ni bukol kalena to mangura na piyong ang kilo luboko na rikande no. War kandele tang kumande ko. Yami ko ita tanjo mo ta kumande ko palampang mi tanga. Kumande warung mo. Yo, pakado mi dami, ilo nam tunang kada tunui. Karingan nam kale mi lo te misa la na laila ko mi palo ibo ko mi ti piong aki. Ada masih ki.
Baik, ya inilah kerbau-kerbau yang akan dipotong hari ini. Ya. Wah. Kerbau besar. Nah, ada juga kerbau bunga. Ada kerbau bunga. Ada saleko. Ada bunga. Wah, Ini bunga asli. bunga opa le, opa. Wah. Apa? Asli. Asli nih, asli. Bukan palsu ini tuh. Iya asli. Asli. Asli bunga. Asli bunga. Adakah bunga palsu? Bunga tua. Bunga tua. Wah, ini juga opa. Opa semua boleh ada bunga-bunganya, Le. Wah. Luar biasa. Anak cucunya. Opa. Pengorbanannya kepada nenek tercinta. Wah. Berkatnya terus mengalir. Ini juga ya. Kerbau yang tanduknya sudah lento-lento. Ini namanya soko. Soko lodang. Lodang masih kuat dari kasih saya makin lodang ini semakin mahal. Ini batang sudah. Yo. Stongan na tayo na lamatenasang na daadwari alan tu. O mate lay pia tumisa lay piong. O sangamay tasipatui daadwa tuaku. Tapi misa mo kupatama tal menjadi tal mo di pati remolan no. Ada tongkat langit. Ini ausi nih, Mate na. ausi. Lay batu ya, tapi matenasa mo tayo tumba. Yo. Yo, pasti sih. Yo, ya to tan na pala ito. Bunga daw ito mo kile. Oy, udah melatih mati na eh. Bagaimana Pak Dewan? Siap. Mulai punya motor deh? Silakan kota mer. Iya, bisa tuh. Pertama nasa mete dolo. Yo, na pertama mi main na del tiro disadakan la kotondo ko daw ki. Naki di palani lupang kuta daw ki la dake na kombo na ning banay. Yo, ni andi di kan na inde. Yo. Opay ko te misa te. O hindi pa to na misa, lawang ni daw kito. Alam ito pertama ni te, nang dengan na ganna mo lang te, paling te lako O dempan te umisa, mo sementara dituloy. Baikku. Udah ya, wait now Pak. Jangan. Khawatir. Apa? Dewa. Balian. Oh yo iti lang mo. Yo. Tino na nini abi gan na mo hindi. Apa? Yo kan na sa mo ito. Mama ayo, ni Perli, mami. Yo. Tai siya na paralu. Pura mo ki alas sang may. Ya to kamu keluarga. O tai siya na paralu. Sa pura mo ki rancang sang may. Mama Yopi. Sayur. Yo utang ya yo. Demo. Nenek Lala. Mami. Domain tembulan ni. Pertama tangan dete. Wah. Yo. Melo di bisa di sana na melo di tiro lagi di bantu. Yo. Enggak apa tau. Mama Yen. Ano Teo? Sekeluarga. Teo, ketu. O niyan tanggung jawab itu. Tak ulang sekolah? Libur Pak. Kamu. Babi. Demo. Yo. Oh, ganana sa dole. Yo, emang nama teba ye. Tak kali itu Gorojo nggak? Bayi siapa kita sama? Kemudian lah demo. Aku demo. Pengipan demo. Oke. Ni Anton. Dia. Yo.
Ini anto tanda tanya dulu. Ni selin demo. Oh pada demo, mata nasang ulat ni. Oh may beres mo to. Oh laku seraka mo laku ni kapala. Tapi laku den pasidi laku bukada le. Den bisa usulan. Panang ko di patama luka mo disipa kada luka mo to pako sipa kada kan sa mga isolanasa momento keluarga ya to apa pura tasipa kada bisa memang melong ya dalalan ato kijempol luka to tetapi nasidi oh sa kiparalui tu di sana pamulusalu dila din pamali ngayon na budala to natao man na lamin to o ya alasan na to usula pisa ko na petada de may tondo kibisa na patuy si misa o ya to pisa ko na may minta maaf to sa langsubang kanil ko kita usal ko iyo lakirarat to minta maaf to sa aking paralui tu pangulusalun na ngayon natin napalamalay kisorong na disya di tiro lako iya kayo nata di tiro lako ko nata pasan matumba oh pertama to mapindon na metana na lako kita bentur solanasang tuminta matang nga daw kilamba ya, cadangkan di dulu tangan di ame man kupatano ito dina metala tolo na alako kita mentu solanasang tula umbaka tero lantang nga daw ki daw ta barak kilako si papantang komi domi patano misana paningalimangmi den di manitaw nasang nga daw ki nabupa ni penana Lo betti. yo den ni manitaw daw ki nasalengka nasangga mo nabupa ni penana kan itu keluarga bertanggung jawab to kebisa ya daw ki sakit awami tapi daw ni panyuling umay para mo to masa madol malo kuno sumanga la kusoro la ko ne kapala te Kita harus mencari tempat keamanan ini. Nah, kabar kita kemarin nonton. Selama malam bila ko kita sulanasan udah mau tarangi yung may papanaw ni pakukuha tabi takong tanghana kamadandenan siban rakoto masalialang rakoto nisong maakambo na sana pantan-pantanay nay okaran na siya inan na sulanasan lan na doon na lualang siya lan na lantang tamula abi para pa pagkumisang ngadto rapa pemudolo siya hindi tema puwa mayoy kasi bang pagkada ko yung nadin na no rapa ako pa kurresumanga lako keluarga hindi de Allah tu apa natiro mata lako lante dalam itu demo manggir kala di pokada la di udelian na tatiro sa manasang
laku kuah kuri sumanga dan siya upa natang kurang bilangan na yo tondong to batang kami tu apa mi angkaran mi potanda mali lako indo to lolong kami na polalan ni pasakyan na puang lako kalemi minenne masandog silele lako kamu solanasang Kutole, deno pa na tang pagkurang ni bilangan na si Arekenan na iyo kalemi sa lanasang. Mangka mo di bukada ni na ako mo yasyate dong to. Tapi la kutole ku bukada susi ton tama doko. Sa penganjal lah. Talu jadi sang puluh kasera mintu. Lah. Sang puluh kasera. Jadi dentu latama gereja. Dentu latama pembangunan tondok, nah dentu lalako PKK. Jadi lam yalay dolo to, tasu ulo kasalian, yaman na mula torro lanto tedong 10 kasera. Sang lasusi to pa ni. Namane mirangi mo solanasang tu napukada pa oni ini na ta amor kulatole. Patunan na kumanya tu tenong inde tondo kiring rok kolyon lana kan nasang labo. Pemirang itu kamu na bukada pa oni kumua. Kot muita na di gargan taroto. Pa ken nomorong temang ragate main dengan murni. Tidak boleh ada yang pakai tiup-tiup. Oh, tidak juga yang namanya loto temi patuan ke di Pak Diki. Yang misalnya Pak Diki ke dipakai ilmu na tengah matematika ada. Ya itu kumua lameloli rakasama baka yumay. Hinda kon naga-aga olo-olo. Na tengah matematika ada ke di pati lasusidu kamatemu dan koto. Oh, pagkadang mo kung kami ito palambi, yang punya ilmu. Lasu si mate mo to ada ko ke balabala ako patuan. Naparikan tan dito may patuan na. Tadi mbay kalanduma mate ko bogada matalili ko mani, ladi ko pior kagada, ladi ko tinting ra kaulelian, kumbay pada mo to kapasulan ako pa oni. Mia lay milamay te la torrona, yaman na la torro te lan sang pulo kasera. Ko pada mo to na turu-turu lalante apalata pokok lante allo to demo. Misa apa ni na tu kusala le. Obay tanalan di tengah aku na to. Lata sirut turui ya kita mentu tondok ada. Den tu misa la di tunu mak kaburu. Apa raka sambo atau tandirapasan supaya tasi turui mintu sultan asam taisen ni dauna misoya na ko susuri te misoya sara ko susuri ote o tanga maleso di saat itu la tasi turui ya sultan asam kumaya tu di payoto makaburu sambo raka tandirapasan raka ku petara kana kepala dolo na pekayoite mbana. Ladisan raka apa, ladi tandai raka kesimparan kita yang ada di kutana. Apalagi teh, pimpiran kupokada kupwa, manena selama nampai sanisan manena kulandiran teh sarangnya teh. Dia tu lebih mia, maka buru sambau.
malipumika pa ano to no makalipumpo siya pa isara to toro na padikwa mea ke biasa na ba bainan na rin pa ke lo mea bainan na lo mea apa di kureyo to diam apa kurang aduh kapakan dia to na do pagpag pa tadoy biasa siya na sikolangkan yung to takot tayo mo bainan na dati ato mo o nasusi to may sara ko pero lipakin niya sampo o kusang la maleso mo to sa ko bebutan siya ko pa paedan hindi ulo lalangan dito to lalangan may debo ketua panitia inti sampo bilang na tulong mo ulian so yang mata pulau Yo, masih nasabu mo tama tali ngaduan tato bisa mo tapoko poina to kumaya tu si taru na to mai sampo dipakai makaburu masero to aku pataru mate aku sonda paru Tama gereja, opa, lotong boko. Yate lamentama gereja Katolik Stasi Lyon Masero yo kasih dulu sana Stasi Lyon. Gereja Katolik Stasi Lyon. Main. Ito, Kodio, Malimbanita. Gereja juga. Gereja. Gereja apa sana? Yo, kalau nakadas talikan na dek. Kalau itu ngomong talikan na masuk talikan dari kaldo pokona ya tu sini kaldo ya. Mabusa matan. Yo, yate ngomong patu lako gereja tetangga. Yo, dan aku pernah seperti itu. Oh, patasun itu. Tetangga. Gereja tetangga. Wah, bos, terima kasih. Udah. Selesaikan dulu firmonya opa. Sorry. Wan patolo kan to. Satunya gereja dulu. Nanang kamu gereja lah. Iya nak sampai udah lo ke pasundu itu lo. 5 kas. Yo. Na manila dua itu tangguh Pak. Oh, ya amat terjeron soseng atau anak kata seperti sangat mangka di seperti sama. Yo, ya tu terong ko sebab ya to. Bat. Ada lu. PKK bayar mahi. Ya. Lamar bukan ada kita. Ya, dinka to. Ya. Jadi dulu lah. Di sana. Ya tidak ada le. Tidak apa jelas. Apa ngimpan? Dan lalu. Katura magartakan na lalu. Apa to? Torao, oh. PKK. Puju. Oh. Ya le. Lalu PKK. Tani PKK boleh lihat tondo kiri mereka apa kata yang pokoknya PKK. Pura di situ tondo harapan itu. Oh, boleh satu le. Yo. PKK. Oke, PKK. Menyala PKK teh. Sulit sama lampion teh. Oke, iya. Lah menyala PKK. Kata diri yang keluar gitu. Ya teh. Lampatu remoren. Alay may sa Alay may. Oyo, alamay. Dapat patoki. Bay may.
Tondo. Buat atau? Yo. Yate. Meron pa. Nasama dile. Yo. Ya di yan dulu di papatu di paluit kalena. Yate lampatu pembangunan. O tayo utara pintu rakato tayo rakato kada dako komisia to. O may maleso to le daw pa na di kaparan jelaskan daw to. Pembangunan LTI. Maleso to Leon Tondo Kiri le. Lingkungan Tondo Kiri ni atangnya. Oh, lingkungan Tondo Kiri. Yo, Malaysia to kun sumanga to tu waktu pura na sorong aku yo meni kapala o pura mo kulisol lang to ko pasuli mo to lang ni kapala na yan panata yan natin. Kun sumanga. Lempa kusalan ina yang menasang temito malute puruk kemabang kolilak mo salagar ka puruk Yang berkeliling itu apa tuh? Tengkor kalia na di Pampalako. Napakilala na anakku Sira. Makamban to na ko kamalingi manimpa ko gato mga mangay. 20 misa sabada dua dia lai tuto dolo tama to kayu. Suji to tu tapukan to sangan lo. Sangkaran to tama do pelite. Lah. Iya 50 misa na pakilala na anakku Sira. Amatir ka din. Jadi Denver kami Woi. kadang-kadang itu mati. Oh, kami mengenal itu. Mati. Oh iya, boleh semangat. Umbar kemudian ini buat itu parene taruh ke barat. Mine apa yang kalau bisa mau makana. Jangan salah, betul guys sana. Bila saya ke Tongambang ni Pak Koder kan tengah budak tu neko-neko na saya. Hendak kominde. Peduli manina pagkukupokada kemarin bukada cuma 75% atau di negara ini dari kita itu. Oh yo ada teme. Foto dulu, foto. Todo yo. Kan tayo foto. Pokoknya ke kan nasa mo pasti mataran teh. Hindi ko po lang teh. Maramolan itu. Wah, ini may kumung dia. Hindi ka eh. Sama kamu tuh. Sini yuk, kamera yung foto yuk. Ya. 1, 2. Nah, lagi lama tadi lagu dulu bang. Dan lator agak kuannya sudah. Tira na rin kami. Dami tira sa ano na. Ya kayak mau lantai bisa. Bapak ada tulisannya. Nggak mau di sini. Gitu apa? Ya muda. Aku kan tahu lah dia terlalu boyo. Dia nak ni dia kau borongnya. Aku baik sama juga bisa. Dolo boyo. Ayo pada boyo nasang yang be. Tapi nang dia tu terlalu boyo. Bukan nang. Bapak kata ni apa? Dia lu buat. Ya deh, kiro itu.
Oh, nananasan nila ba na? Yo. Oh, lama pasalaliam itu sama lagi dulu mo te. Alay itu. Ya. Alami pa. Alay itu. Kalang kisola. Alay itu. Melota sola. Okay. No kan tadi. Apa itu kan? Basic ni sini. Diusahakan teh na duko sele kole ibadi tolo teh. May mamingi ya. Hindi ko nga. Makirarapong na pa mo, kumatimpan na pagkotse. Ah, hindi mo guys. Udah na, saya katanga milan na. Lamapahan ko sa lanasan. Galanin dia na iba pa na mo. Lain dia late. Ini ito. Lain kan? Oke baik ya. Diusahakan na duko sele kalau ibadi itolo teh latula. Marah saya. Mami Hindi dulu kapal natin. Kau kata Allah. Allah. Ya, maka mo kumudul to. Iya. Tulis mo milako. Nanatay ka rin ini. Le. Napipitolo na tawa no. Iya, sino. No. Tubuangin. May sangkin la mo na sa tinolog ite. Sampin sangkin nulang. Mga kate. Iba ito ang tungay, bigay mo naman. Pati dito tandiri. Ito gereja ya. Tubuangin te. Tubuangin siapa te? Ito buangin duka teh. Tulis siya te. Ito buangin TV. Lumos yan, ano ito? Patas-pitas mo nila ito ano na? Muna eh. Hindi na bang tumilong mo ka na? Lombok na. Dapat ni dulu dito. Apa lah ko to? Berapa bila ko to? Apa lah itu? Bali ito naman ito ate, ang patama namin na ano para ko yun na bali mo yun, namamangkay maniniyan nung niladayo mo niluto si Papo Regalena. Yeah. Kung naman ka magkadulot eh, kung na karag ito na alalamat na mo yun, yado ka. Nadapan ng pilo sila ko. Dia motive yung pa. Nananabing nito. Buangin. Allah. Di Lombok ko na. Apa siya? Pakai itu. Apa siya to? Allah, buangin. Di Lombok ko na. Allah na sola musa kepala itu siapa yang lombok kan buangin sola Allah yes sola yang tombak ke kote Udah pakai logo kok di Na matako mo si Kaabon na. Ano sa katagan ko ito? Lagi mariri ito. Kaya ako ito. Lion Group. Wah, di episode na Lion Group.
Sini dulu, friend. Come here. I want to speak with you. Ya di Saleko lagi ada anak-anak di sana. Oh, Saleko le. Oh, oke, baik, Saleko. Tunggu dulu. Iya silakan. Ya, sabar dulu ya, foto dulu. This is the Aussie, Australian buffalo from Alice Spring. Jadi lo di sana ko di no di besti lo lipo tero ko na. Potong ko. Iya. Di sana ke tadi. Sana po na. Tidak ada dalam kami tanda nasa boleh. Kemakan istri. Agak pilok na. Pero que dibilog tapi natandai siya to renden ni kuma to buang inte susi to. Usaha mo kumpukar itu sama matarung si ke Jate Lihat ke sana Bi. Roko boleh su. Itu boleh situ. Ini pa. Bos pa. Ya. Mau sila berjalan ini jadi kita harus foto-foto dulu. Ganteng om pergi nih. Sudah mau sila berjalan kerbonya. Ada mama di sana. Bang Abi. Sini kita semua. We say goodbye for Saleko Buffalo. Go to the Kuya. Utama rin ito din, makas bilang tan. Siya. Iya, domba. Abi yang lihat ke sana itu. Okay. Sini siya. Yan. Kone ito. Kone sini siya ito. Itu lagi. Kapan lagi toh? Siapa lagi yang mau masuk? Masuk saja tidak apa-apa. Organisasi itu tuh. Boleh seperti saya kudu dulu ya. Boleh seperti Oh, bapak itu. Apa saya? Jangan berantem ini anak. Bapak itu tuh jangan ini. Pegang. Hiro mo to hiro ko men lombo kana. Manitan lo. Kota. Ya, oke baik ya. Kota itu. Kote itu dah. Woi. Jalan ini mana bisa ke dalam. Kalau orang ini mah Balik di back kote. Dan nomor itu nyelom kana. Dia to banteng ini betulan. Lain deh mati di mana itu. Nanti saya buang ini Allah. Bisa ditiro tama. Emang itu terus dari kita. Bapak melihat ke ya. Mana rokok? Yang terlalu jauh, Mbak. Ya. Udah terus deh. Kapu. Makai cemai. Abi ada lagi. Mama, tenang. Ya, Bapak lagi lihat ke itu ke ganteng. Mbak. Ganteng ini ganteng. Mau boko. Ganteng Nah, amat. saya mau tunangan deh. Kan namanya anu tau le. Oi, halo. Oke ya. Kan namanya yang kiri. Salam.
Iya teman pengen teman. Iya. Ya, oke. Allah, Mesin kupungipan ini tuh. Lombok ko na. Anan rokok. Wah, Market din mo na to. biar tuh kegiatan ninti disorot kamera bos Anan, Le. ko Johnny Pretaw ada na swaki ka Wala subi jangan na punya lorek, sara eh. guys. Dan kita lang natur wangi Siapa nih sang ite? Rokok liyon te, kamu si tanto te dengan na rokok. Di ko sayur. Tak berkaya. Pino mo ito te, naman dito na sabanan to rokok liyon. Anong ba siya ito te li? Apa? Marajo. Marajo. yang pusaran shooting jadi warna dokin na tak ada shooting na kampanye Kasi hindi rin nakita na si Kino dito may kuha mo. Biti ka po. Tandirapasan. Kalau dirapat ito. Jadi tandirapasan langsung kan siya ang tandok piring. Oh. Lepong TB. langsung kan siya ang tandok piring kaya tandirapasan. Nung ba doon na sa uang ini na, umbay mo yun, putir yun. To, uang ini na to. Pas itu kayak tandirapasan ini. Iya. Sonde siya na turok kalian tua. Oh, sandai. Ya, mau sana to. Lumika na lang ka. Tanyundi. Naman ko mo ni sang ito. So buangin. Iya, pada mo nito. Anan ro ko yun. Mara ka tu. Katay mo kaya kay pasisya mo ra. Sabi lang ko kamo. Hey. Yan na pasisya mo ra. Dami ko biti kabua. Kaya di sese mira. Kaya jual ito. Da adua. Biti ko imbaya to. Tapi yan biti no la misese mo ra. Usang katay mo ra milano mo to. Iya, usul tetap usul. Iya, tapi dengan itu. Nan katuteno, nataka betul, kira pada tuteno tu. Yang penting aku kau bangun boleh. Anak rokok nion. Oh. Ano ba mira kito? Ba mira ko to? Ba mira dua. Yo, apa yang kau sekarang? Lempar ke dalam. Hindi siya pala ito kaya. Naya mo tayo sunday eh. Tobong hindi eh. Nilamilagan na kasi sunday. Capek dopa. Eh? Capek mo. Karena bermuda ko yung kanan. Dahil naman hindi doon, makatero. Bapara. Mana? Ya to pero no, tangla di pasi lendura ran ya masya lan ya masya ende ya to talu jo. Teno na penganjir lah. Ko penganjir lah mo lambay tama sangal lah to. Solo to tekel lang ijo. Oh. Sabar kini dulu deh. Iya. Oh. Bisa apa? Leon teh, Leontin. Pwede ba ito rin dito dulu? Iya to kamu to buangin panjang dito ya soal tala oh. Soterong 5. Jadi ketika kamu ngelombok na panjang dito kete oh. Oh. Oh ya tuh rok kalian ko orang aku lang kumanda itu ko pendito. Iya. Paham ko na po. Masuk di lantang na.
Enggak ba? Nanisa mo para? Larang. Lembar ka dito lang lo. Daratero mo din ha? Larang ano ba rin? O sa motor? Nadilungan ka, wala yun. Kaya mo na ito. Namaling ba rin narang? So lalo, natirahin mo na ito. Narang kaswala jong at may namaling ba rin ito? Mante, nalalasya sa tawag ni Nala ito. Namaling ba rin narang ano kaya Anton? Kaya mo ito. Namaling ba rin narang ano kaya? Oh, nala digir bisa nasi bagi-bagi. Naman ko dito. Murain kandi. Kaya mo tindi, ako na nasi. Kasama na iba matusamin. Tumbay. Kasama na iba matusamin. Ano nalailan dira kalako na yo sa Jakarta. Yung Jakarta le. Iya. Oh, Jadi lama lah di kayu main na tatul napake keda yo main. iya le. Bungkoso. Iya. Itu bang ko na Indonesian alu. Iya. Iya begitu. Iya, dari saya dulu tuh. Ya, oke. Oke, ya. Halo itu. Ino. Ano mo? Iyo. Ini sila mo tumbarin do. Iyo, ada tuh. Ada daging banyak. Iyo, halo. Akumpay kan na mo saya din isa to. Iyo, kan na mo ya. Misalkan ba na yun? Ya. Rembon. Oh, tayo naman tama ano masyang. Tama ratira. Kepada pendengaran nih, ya tuh letas sulit. Woi, Oke, iya. halo. Oh, mari kita makan tuh. Ya tuh letas khusus ini lium na tondo kirim. Pakanan ikan ngame. Au katedong. Ya tuh au katedong. Dami eke. Patonan na kuma dami bebitiki. Awakana. Mane pangarenden panggaragapati. Mane sepu-sepu na sola bayana. Mane isong terong. Ya to isong terong sang puluhanan. Landena sang telang. Kecuali tama sangala ko di luar dari jangkauan dan tahun kiri itu. Tantu nabena tama ada nato de lalu tau tu nako melame kambe lalu tu saya lame kan dia lalu. Tayo mo ta lang din intervensi na sana ka. 1, 2, orang pintar. ya. Jadi pikiran itu Siapa? mana din mo manin lasta ka din, no? Biasa din mo sisama ka kuha na sisama ni Leo tugas ka na. Oke. Lami kilala eh. Ya tuntun din na tampon natin may dami balawala eh. Ganang mo to. Talasyan hindi kate sama to na bigyan. Ya may din pa to tumakira-kirawang ko. Bay lasing kay kung kini ko ato barak ya to. Masero na kami rin ito natasuna. Biasa dulu kan dem pato malay mo na susirada, sa ina lula ko pantuno to. Yaman nila na supan puno, nasakatero, sepak, guana na dadan na. Yang mo natas sudo. Jadi kan tu para saterong, o dami dami baru na to baru aku para saterong. Jadi magi lagi radong ito. Kalinol nih. Iya, nanti sama kami itu. Di Kalinol. Iya. Ayan to doon sola bike. Sola narang sorry. Sola narang ko. Dopang ito mga kapigil to. Ya, kung may sundo mo yun ikapala to, di pataruman na mo to acara eksekusi. Tapi sebelum dieksekusi, dem palaku panampos ini lako
to boyo tayo mo pulang tanda bisa-bisa no ba na pangunanay pakunang kamu di tukada nina ngumaruang Allah dan patu tangyalan lingkungan Allah tu tahu tanda juga boyo mulai bulan kasera-sera kota temo tayo na bela alpa dago beto na yasi diruan tomai kukuaya to tudang kadisoro menolak ke kapala mina ta omal talang tiroi kumabiti mudanna koyamo di kapala biki to la kamu mintu solanasang tunang kamu o boyo inde tangang ditampe tu bainemi anaram yulwalomi selo komungina ela tang sitondo tu bapa kisoro la kamu to yaman na tu lagi kuat kuresumanga tu boyo nila ko kami mintu solanasan laku kami keluarga Allah gikuar ke keluarga kuresumanga kutaka boyo mi bengkan ya omo misanga to kumae sonda mali nila ko kami to rampong tongkon ni alo lekona inde to matongi kumbaila susi moto tula kupokada kumbaila ni pataru mo tulisanga eksekusi o yat tunolo la di eksekusi indi Allah dolo ya de saleko namane auto indi nukang la de tan dirapasan mani menyusul dan seterusnya auto o ya moto tu la di parampu la kita soranasang utole pa den kumemani patasu misanga kamanarangami kamalutian milantanga tolong negara tolong na todo kami pogoi do tole ya tutero misang masya tani sakit labo yo rupanya malilu na dia tinggal lah nakuha manimi sari dibengkan berarti dia pakai nongko tadi sana manian ite mani salen mani ite di dulu cuma kita nggak ada apa ini nah iya nomor kami pak iya nomor kuat ya mau toke anu iya mapiran dia mungkin buka dia tiba aku mau punya orang yang mana sih anu pak susi nak tu marah orang dalam pasar pasar yang nama tu ni lupa tidak pernah dengar dari nama itu tidak muncul nanti saya salah lagi pun ya to pero mana ya to pero mana nene berli o bilang nusul na yato lagi rere lagi gere iyo tadi teore yang matung batok iyo sama di kota itu beda iyo di nolong mana di bukan silakan di menitang tidak apa minolong itu ya leh ya mungkin dia tulis sana. Andai ngobrol selesaikan. Ya, tadi lagu kita sudah nasang lagu pekaberan kebarak keparingi lagu pintu rapu keluarga lagu kita pintu masalah nasang tu
Madirelante terampak kamalusenan rampak papayan tanda malita lakote toma dusen lante inanya te tukua lako kita selanasang tarapak pa ke bukada pa sama bukada sama pati karena bisara ludio mai Gereja Katolik Stasi Santo Yosepe Leon lako mintu keluarga anak ampo siapa marapu lante tongkonan nala kami didomai Gereja Katolik Santo Stasi Santo Yosepe Leon lampu kada kurian semangat salian joma inde kami bokorana inde da indo masola due kukua unageleina Dewan Pastoral Stasi Santo Yosepe Leon kikua lidomai gereja kurus semangat tumintu painan kalua di papayan lago gereja Katolik Stasi Santo Yosepe Leon maarupa sumbangan maarupa tedong tumisorong mentama pengkarangan na puang ketumang pata pako baila kokile duga bangono to gereja tetangga kumpedi sende tu mati pulang parampoi ya kikua kurisma atau yang namin to sumbangan mintu painan kalau ambil ako pembangunan gereja Katolik Stasi Santo Yosepe Leon kemudian din daw pa anda tontona paseken apu amatua mempayan lako bata di kalemi masolanasan kemale kami ma lemba kalando lako tondo kana tao kurusumanga kutolepa kurusumanga abuda tujuan namin to sumbangan minto patunduan tumi sorong lako pengkarangan na buang amatua ukang sang bay pada moto kurusumanga demin itu kada tiba embinga tideng ko pa pamisakan kukua minta maaf bay pada moto ku pasudah lako tondok Kurus semangat na. Oke, lanjut. Satu lagi yang